hinlo ang ato ang grupo. Dili damak tan-angon. OC na akong OC pero ako labad gud akong ulo. Nakita ko wa man follow posting format kano man kulang man yung hashtag ano man ni share. Hi photographers, this is your update. God bless you. Watching Sophonism Devil Phone Photography's YouTube channel. For this episode, ang ato ang himuon is manghinlo ta o maghatag ta sa giveaways. Question. Unsa ang pasabot sa manghinlo? It means mang-delete ta og post nga wala ni follow sa instructions. Mang-delete ta og mga post nga wala ni follow sa instructions. Bad feeling about this. Mang-delete ta og mga post nga wala ni follow sa instructions. If you visit the group, pag sulod good mismo, ang pinakaunang nga post diha ang makita ninyo is katong post na ko on June 12. Ingon ko, photographers, please be reminded to always share your post once approved. The world will not know you are taking good photos unless you share them. That is why we #PlanShootShare. Also, we are back to our strict compliance of sharing your post so your masterpiece will qualify as a standout. Share them. Once posted, you have only 24 hours to share them. Posts with no shares after a day will be deleted. So, share them. And then, as I visit the group, naay mga uban diri nga wala nag-share. So, today, mula ang himuon ang manghinlo. So, katong mga post nga na-approve na, nga nakabutang sa timeline is yesterday pa, kato sila mga excuse pa to. Kaya they have 24 hours to do that. Okay? So, katong mga yesterday pa nga post, you have still time to share your post para dili sila ma-delete. Mag-start ka kay Tiroy Durato Humol on June 20. Then, napa ni siya share, agoy, wala. Oh no! Nakapakyas pag yun, kaya it was nominated by Jay for a standout photo of the week. Ginahan siya sa emotion. The photo is simple, minimalist. The photo itself na ay emotion na murag connected ang duha ka subjects sa isa't isa, ang bird ug ang moon. Okay, yeah, I agree with that. Kaso, wala man siya na-share. So as much as I would love to acknowledge this as our standout photo nominee, this will be deleted or be removed kay wala nag-follow sa instruction. Okay? Jet Bakuna on June 18. This one has 4 shares. So very good, Jet. Nag-follow siya instruction. Kay Myra, 3 shares. So, nag-follow sa instructions, hindi niya ma-delete or ma-remove. Kaning, wala. Argeline, June 20, wala na share ang post, pila ka likes daghan, unta 8. But then, i-remove post na ako, please follow instructions. Oh no! June 19, okay, 2 shares. Very good, Brent Valdesco. Or Valdresco. Kane, naba-share. Okay, very good. Na-share si Arabian man, hindi na ako mabasa. Si Maria Nelma. Si Nelma Madeni. Okay, very good. Aris Abad. Okay, no share. Alam na. Remove post. Follow instructions.
Ralph Lawrence Kaputulan, walay share. June 18 na post, remove post. Follow instructions. Unsay naa diri sa follow instructions? Specifically sa posting formats ug deadlines, what you need to know is na as announcement, wrong genres labels will be declined or deleted. Share your post once approved. No captions please. So naara diha. Una-una ako unsa man to imong na-violate. Okay. Marisol Alulino. Okay, Marisol posted June 18, walay share. Kung i-remove ang post, sayang kaayo na inyong mga ipang post dire imbis na ma-qualify siya sa standout, dili good. Street, si Lex, okay. Kanipod walay share, remove post, follow instructions. Kani, abs, saan niya siya, remove post, follow instructions. Oh no! Kay Nico, walay share, remove post, follow instruction. Jan Kenezu Gallardo, Jan Kenezu Gallardo, June 17. Wala gapo share. Oh no! Remove post. Follow instructions. Again, atong June 12, nag-post ko nga ang mga post ninyo nga wala na share. Within a day, amuan ng tanggalon or i-delete na naman. Okay, so let's follow instructions guys. Jet Bapuna, okay na, one share, very good. Mayra Princess Molibara, na one share, very good. Argeline Gantala, wala share. Daghag like, sayang kaayo, pero wala share. Oh no! Remove post, follow instructions. Another post from Argeline, walay share. Oh no! Remove this. Remove post. Follow instructions. So tanong post diri from June 12 onwards nga wala pa na share. I'm sorry, mas daghan pa nag-likes, daghan pa nag-comments. Since you did not follow the instruction to share after your post has been approved, amo siyang i-delete. Okay? Argeline, another post nga walay share. Oh no! Amo siyang remove post. Follow instructions. Ang Marianilma. Ano lahat ni siya name? Clark Webster Pamani. Oh, nice ang picture, walay share. Oh no! Mas na-qualify as a standout. Okay, wala man. Remove. Mayra Princess Bara. Okay, very good. Na one share. TL Yuri. Oh, naghagalay sa 16. Kaso walay share. Oh no! Sorry guys. Remove post. Follow instruction. Ronald Kapal. 10 comments, 108 likes, walay share. Oh no! Ang nani guys, sayang kaayo ang inyong mga photos nga gipang post dire. Dili ninyo ni ma-share. Useless kaayo. Chris Ibanez Guimte, one share, very good. Post. Okay na ay one share. Kang Lex. Oh,
Kanipod. Wala share. Remove post. Follow instructions. Okay. Arjeline, sure ko wala po ni share. O, tanawa. Follow instructions. Remove post. Arjeline again. O, kanina naka-share. So, anong man ay naka-share siya kaisa, pero ang uban wala. So, let's be consistent, guys, okay? Okay, Joshua. Oh, wala share. Remove post. Follow instructions, please. Okay. Llewellyn. Oh, wala share. Automatic remove post. Follow instructions. Ralph Lawrence, kaputulan. Oh, very good. May 1 share. Ano wala? Clark Webster, Pamani. Oh. Post. Sayang kayo nyo ang mga okay. Arjeline. Oh, wala pod. Post. Huwag ka na mong Arjeline, oh. Wala na po. Sayang kaya yung photos ay. Guys, ang gender by the way is floral, dili flora. Hindi na siya flora, fauna, ha. Yan na, mag-anta dali. Magsulatan na buto niya. Follow instructions, please. Jovi. 1 share. Very good na, ha. June 14, Myra Princess Bara, okay na i-share, very good. Alvin, wala i-share. Guys, ang violation ano is duha. Wala i-share, wala pag-hashtag na series. Photographers, always be reminded nga pag mag-post mo duha or more than duha ka pictures sa isa ka-postingan, dapat naa siya hashtag series. Okay? So, this one, remove post. Wala na yung hashtag series. Wala pag-share. Pakyas. Shaira. Okay, very good na i-share. Jet. Okay, very good na i-share. Si Chris. Very good na i-share. Nico. Oh, pakyas. Wala. Post. Follow instructions. Yan. Follow instructions. Dan Arjeline, wala po na eh. Ako pa. Follow instructions. Ayan, Nilma. Okay, very good na 1 share. Clarence. Very good na 1 share. Jet. Ang galing series, series, 4 shares. Kanin kang Harris, pakyas, wala na po siya. Kagigang kakali din. Okay, Myra, na 1 share. Harris again, very good, na 1 share. Irish, pakyas. Post. Follow instruction. Okay na yung series, na 1 share, very good, Jet. Baldo Nico, 1 comment, wala share, remove post. Follow instructions, lagi mo. Llewellyn, 2 shares, very good. Clark, man, napod ko. Post. Follow instructions, lagi mo. Jan Miramonte, 4 shares, very good. Clarence, wala share. Okay. Follow instructions, please. Ang Jeg, wala pag-share. Ronald, wala
share. This was June 13. Post. Follow instructions, please. Wilborn. Sayang kaayo. Oh no! Hi. Love, Anna. 1 share, very good. Ryan. Lloyd. 1 share, very good. Kervin. Fitzgerald. Nice series. Pero wala share. Pakyas. Oh no! New post. Dre. Okay. So that's it. Okay, nabot na ta sa ang last week standout photo. Okay. Guys, as mentioned, on June 12, nag-finalize na tayo balik nito sa dati and maghigpit na tagbalik usap. So, katong mga June 12 onwards, mga wala ni follow instructions, ipag-remove na nato ang post ninyo. Okay? So, nga nung importante, mag-follow sa instructions. So, instruction guys is very, very important to follow. Labi na mo join mo contest. So, this group, aside from you are learning, you are being inspired sa mga photos na gina-share, you are also being trained to follow instructions lagi na kung mo join mo mga photo contest sunod. Instructions are very crucial, so you need to follow it na mahimo gid ninyo. So karon mahigpit gud mi nga amo ang i-delete inyong photos, dili na ma-qualified as standout kung dili ma-share. One of the many reasons for it is that for today's year, as you have remembered, for today's year, ang ato ang theme is plan, shoot, share. So, useless kaayo ang ato ang theme na share kung mismo ang inyong post dili ninyo ma-share. Also, we would like to announce to the world makabalo mo mag-take of pictures. Last year or last year, dili kay na mo gina-push nga i-share ninyo ang inyong mga post kay we would like to work in silence, like to build up the confidence pa na pa kay excuse. But now, we would like to scream, to let the world know makabalo mong picture. So that's why we need to share your post. Okay? You need to share your post. That's why you need to share your post. So, as a reminder again, sa na-encounter na to karon, kung duha gani ka pictures, duha or more than duha pa ka pictures ang inyong i-post sa isa ka posting lang, dapat na siya hashtag series. Okay? And then, make sure nga ang inyong genre tama, pati spelling tama. And then lastly, kung na-approve na, you have 24 hours para i-share ang inyong post. After 24 hours na-approve, wala gyapon na na-share, sorry. Maskin daghan makagusto anak, maskin daghan nag-comment, amo agad siyang i-delete. Sakit man sa dughan, but then you need to follow the instruction, okay? Dili na may magsigig remind pa sa you guys, itong share lagi yung post, itong share. It's also your responsibility na inyohan ang i-share as part of the guidelines of joining the group. Okay? Okay. Usahay man good, we tend to babysit or kung dili lang babysit, i-spoon feed pa ang mga members nga ayaw laging himo nga, please i-change ni, please ibutang na, please kalimot ka ani ang location ni mo specific or barangay man lang, ayaw lang ng city ibutang. So as a responsible member, also check on the announcements kung ano sa itong mga dapat o hindi dapat hinuon. Okay, let's give and take ba. Ako, usahay pag ginahadyo ko, sayangan ko sa picture, may nung ko nga, ipaki-correct ko ba, ipaki-anak ko ba, pero there are times nga, kanjog ko nga, magsubran naman, kapi naman kayo naman sa naman sa taas, na naman yung nakapost naman yun, nakapost naman yun, anong, hindi man gapan sila makafollow. So, okay, amid discontent para i-remind mo guys nga, always follow the instructions, make sure ma-follow ninyo instructions so that you will be qualified kung naaman na sila mga contest or kanang naamay mga ginatulan. Just
always follow instructions good. This is dili lang kami maka-benefit ani but also kamo. If you have noticed, okay, kani makaingon jud ko nga I am proud of our group kay sa posting format pa lang daan kompleto na tanan. Dili mo makakita or manghambog na ko no. Okay, manghambog na ko no. Sige, manghambog na ko. I have joined a lot of photography groups po sa Facebook. And if you visit them, each, manotice ninyo nga, kalat kaayo ang timeline. Isa gini sa ako makaingon nga, proud kay ko sa tuang group. Kay, once you visit the group, pare-pareha gud ang template niya. Kompleto ang label, kompleto ang hashtag, pati ang genre gani naa. So, makaingon ka nga, hapsay siya sa matatanawon kay tanan nag-follow sa template sa posting format. Ano? Kay kami mismo sa mods ug admins dili sa group, dili na mo gina-tolerate nga dili magbutang og label. Tapos tanan same format tanan, walay kanang pangalan lang, phone lang, address lang. So di ba if you have noticed, isa na sa mga strength sa tuang grupo mahilo kahit tanawon ng tuang group kay tanan-tanan pareha og template na ginasunod. Kung naay mo si Mang, kung naay dili mo follow, dili gyud na mo na siya gina-approve. So if you have noticed ka na gyud na siya, isa sa to ang mga strength. Hinlo ang tuang grupo, dili damak tan-awon. OC na akong OC pero ako maglabad gid akong ulo. Nakita ko wa man follow posting format kano man ni kulang man ning hashtag, ano man ni share. So kana may na guys, kanang small details pero dako kay impact sa grupo. Makaingon tag well manage ang group nato compared sa uban. Promise.